кандакорӣ яке аз ҳунарҳои қадима буда маъмулу машҳуртарин намуди санъат ба ҳисоб меравад ва дар тоҷикистон хеле рушд кардааст. ин ҳунар усули коркарди бадеии чӯб, санг, гаҷ, гел мебошад ва ин намуди ҳунар яъне кандакориро асосан дар ороиши биноҳо, истеҳсоли ашёу анҷоми рӯзгор ба монанди дар, девор, шифти хонаҳо, сутунҳо иҷро менамуданд. барои кандакорӣ асосан аз чӯбҳои махсуси дарахтони арча, чанор, тут, чормағз истифода мебаранд ва ин намуди дарахтон бошад дар тоҷикистони мо шумораи зиёд дорад. аз байни ин намудҳо чӯби чормағз асосан истифода мешавад ва чӯби аз ҳама зеботарин ва мустаҳкам ҳисобида мешавад. таркиби сахт низ дорад ва чӣ қадаре ки куҳансол бошад, ранги он тиратар аст. ранги чӯби дарахти ҷавони чормағз сафед аст ва онро кандакорон ба инобат мегиранд. ҳамин вақте ки мо ҳафриёд мегузаронем таҳкурсӣ ҳамин дуконҳои ки ҳоло мо инҷо дуконҳои армуғонфурӯшӣ ё дуконҳои ҳунармандон кардаем, таҳкурсӣ деворҳо баромад ва аз анҷо мо сутунҳое дарёфт кардем ки кандакории қадимаи онҳо то ҳол ҳаст. ва ҳатто кандакориҳое ҳаст ки дар тахта кандакорӣ мекарданд, болои он ранг зада маторо бо ҳамин кандакориҳо ранг гул мемонданд, дар мато гул мемонданд бо кандакорие ки дар тахта шудааст. ин ҳамин намуд кандакориҳо низ дар фонди мамнӯъгоҳи таърихи фарҳангии Ҳисор нигаҳдорӣ карда мешавад. ҳадафи асосии пешвои миллати моям агар як ҳадаф муарриф кардани ҳунарҳои мардумӣ дар ҷаҳониён бошад, дигар ҳадафи асосии пешвои миллати азизи мо ин ҷавонон омӯхтани ҳунар ва бекор намондан. хато накунанд сад чанд аллакай фаъолияти мо пеш рафтааст. завқи мардум ба ҳунарҳои мардумӣ беш гаштааст. ҳунари кандакорӣ хусусан дар замони пешинаи мардуми тоҷик шӯҳрати беандозаро доро буд ва яке аз ҳунарҳои шинохта ва маъмулу машҳури тоҷикон ба ҳисоб мерафт. дар замонҳои пешин маданият ва дороии сокинони шаҳру деҳотро аз рӯи дару дарвозаашон муайян мекарданд. агар дарвоза ва дари кандакорӣ касе дошт, маълум буд ки дар ин ҷо хонаводаи сарватманд зиндагӣ мекард. ин намуди кандакорӣ меҳнати дастии ҳунармандони шаҳри Исфара мебошад ва дар доираи 3000-солагии Ҳисори Шодмон эҷод шудааст. дар даврони истиқлолият мамнӯъгоҳи таърихии фарҳангии Ҳисор гӯем дар ин ҷо бисёр корҳои ободонӣ карда шуд. майдони регистони Ҳисор гулкорӣ карда шуд ва дарвозаи қалъаи Ҳисор босозӣ карда шуд. дари дарвозаи қалъаи Ҳисорро устоҳои Исфара сохтанд ва дар он ҳунари яъне ки ҳунари кандакории онҳоро дида мешавад ки аз ҳунари волои миллати тоҷик шаҳодат медиҳад. агар дар соҳаи кандакорӣ гӯем, дар самти кандакорӣ гӯем, дар Ҳисор дар мадрасаҳо дида мешавад дарҳое ки кандакорӣ шуданд, дарвозаҳои кандакорӣ шуданд ва ҳангоми ҳафриёти бостоншиносон мо он тахтапораҳоеро меёбем ки дар он низ кандакорӣ дида мешавад. инҳо бештар ҳамон нишонаҳои гӯем ҳаштгӯша ё ки шашгӯша ё ки ва он нақше ки дар дарвозаи қалъаи Ҳисор ҳаст, ин нақш 4 унсурро мефаҳмонад, яъне об, оташ, замин, ҳаво. албатта бо дидан маълум мешавад ки ин як кори пурмашаққат ҳаст ва албатта ин кори якрӯза, дурӯза нест. ками дар кам 2-3 моҳро мегирад. хеле ки пеш аку вақте ки Ҳисор марказ буд, маркази Бухорои шарқӣ буд, бисёр ривоҷ ёфта буд. ҳоло ҳам ҳаст. ҳоло ҳам ҳамин ҳунари аҷдодии мо аз байн нарафтааст ва то ҳол ҳунармандон ба кандакорӣ машғул ҳастанд. ҳатто ҳамин дар деҳаи ки ҳамагӣ 3 километр аз ҳамин қалъаи Ҳисор поён аст, дар деҳаи Бустон нафароне ҳастанд ки ба кандакорӣ машғул ҳастанд.
در خود خانه خود کندکاری میکنن، میز و کرسی و در و دیگر آرایشی که اطراف دیوار خانه را آرایش داده می شود تا حال کندکاری میکنن که هم کندکاری دستی و حالا کندکاری بسیار با یک چخل گویم آسان شده است برای کندکاران که حالا در کامپیوتر میزنن، فقط تکنیک کار میکنن. پیشتر همه با دست، با اسکنه یا با کارت کار میکردن و کندکاری میکردن. حالا هم اون کندکاری هنری دستی هنرمندان قیمت بلند دارد از اونه که در کامپیوتر تایید کرده میشه. با صاحب استقلال شدن وطن عزیزمان البته یکی از سیاستی گویم پیش گرفته همین حکومت جمهوری تاجیکستان این زنده‌گردانی تاریخی خلق تاجیک، هنر خلق تاجیک، اون چیزی که از بین رفته بود یا که قریب از بین رفته بود اون رو دوم باره زنده کرده ایستادند. یعنی که در میدان ریگستان حصار هست مثلا صحبتگاه هایی که با کندکاری راست شدند، هست مثلا در نزد قلعه حصار طربخانه‌ای که در آنجا کت‌ها و کندکاری مانده شده. همه این مقصد از این کارها در آن است که همان فرهنگ، همان هنری خلق تاجیک از بین نرود و باز هم گویم که این یک ترغیب خوبی همین حکومت تاجیکستان. عکس آدم، عکس آهو، عکس حیوان ها در تخته کندکاری میشوند. عکس های رستنی بسیارتر کندکاری میشوند در تنه تخته و در و دیوارها. و حالا چنانه که میبینید حالا که بسیار صنعت ترقی کرده است، هم عکس آهو پرنده ها و هم عکس همان رستنی هایی که زیبا هستند در و دیوارها کندکاری کرده میشه. равшан ва дигар ҳамсолони ӯ саргарми эҷодкорӣ буданд. бо тахайюлу эҳсоси баланд яке сандуқчаи армуғонӣ месохту, дигаре ҷиҳози рӯзгор ва дар ин самт онҳоро узви иттифоқи рассомонии тоҷикистон абдутолиб ҳайдаров раҳнамоӣ мекард. кори мо аслан чӯб қатин аст, кандакорӣ гуфтанд. мо аввал аз нақша сандуқча, шкатулка, пано, айвон, бискат, чӯб қатин чизе сохта мешавад, мо онҳоро тайёр мекунем. фақат сандуқчаҳои армуғонӣ месозем, барои ҳамин хориҷиҳо бисёр мебиёянд ва ба хориҷиҳо ина мардуми тоҷики худамон ҳамин чизи миллӣ месозем. айни замон онҳо айвони хона омода карда истоданд. аввал онро дастаҷамона нақшкашӣ кардаву пасон ба кандакории он пардохтанд. ба андешаи кандакорон барои ин амалро иҷро намудан ҳар як ҳунарманд бо эҳтиёт кор мекунад, зеро бо як хатогӣ онҳо меҳнаташонро барбод хоҳанд дод. ҳар як кор ба худаш услуби хос ва қонун қоидаҳои худро дорад. барое ки агар мо ҳамун чизои мувофиқи ҳамун талаботе ки мисол мегирем дар ҳамун кандакорӣ нозикиҳо дорад, мо ҳаракат мекунем ки ҳамун нозикиҳоя мисол мегирем ба хатогӣ роҳ натиҳем. вақте ки мо гулро кашида натонистем, кандакориам карда наметавонем. барои ҳамин устодамон аввал ҳамин гулкаширо, геометрӣ, баъд гулҳои растители мегӯянд, ислимӣ ро ба мо ёд доданд. ин гули ислимӣ аст, аллакай гули геометрӣ дигар намудаш аст. равшан мегӯяд қабл аз кандакори хуб шудан бояд назокати рассомиро аз худ кард, зеро тамоми кори кандакорон эҷод ҳасту идеяву тахайюлот тавассути тасвир кардан дар рӯи чӯб оғоз меёбад. дар баробари касби рассомиро аз худ кардан, касбомӯзро бе донистани тариху фанҳои дақиқ кандакори моҳир шудан ғайриимкон аст. ҷавонон бояд дар ин самт саводи кофӣ дошта бошанд, он гоҳ бемушкилӣ ҷавҳари асосии ин ҳунари сермаҳсулро аз худ мекунанд, мегӯяд устои кандакор рассом Абдутолиб Ҳайдаров. бояд аввал таърихи миллат, фарҳанги миллат, баъд албатта математика و مثال میگیریم گیومتریا و چرچینی همین چیزا باید خوب سرفهم رود، برای که در وقت کار کردن همه این چیزا همون با سانتی متر و میلی متر و مثال میگیریم چی استفاده اگر به همون مسطبو
اگر اهمیت ندهد کمپوزیسیای وی اونقدر خوب نمیبرد. به نظر نموده سالهای رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی در دل جوانان نسبت این هنر قدیمه باز هوسمندی زیاد جمع کرد. هر یکی آنها میخواهند بهترین آفریده های خود را به نمایش و پیشکش سیاحان و مهمانان نمایند. گل رو کشیدیم، ارنامنت خود رو شوقمند میشیم که وقتی کندیم بو میگوییم که از این زیباترش رو کنیم، خوشترش رو کنیم که همون و خارجی که میبیند حواسش کند و میخواهیم که همین کاری خود ما تازه و آزاده و مردم پیشکش کنیم. بسیار وقت خارجی ها میبینند از همین چیزای هنرهای ما و چون که در تاریخ میخونن که در آسیای میانه مثال میگیریم مردم قدیمه که در این آسیای میانه زندگی میکرد، یکی از آنها مردمی تاجیک میباشد که خیلی هنرهای زیاد دارند و خیلی مردمی با تمکین و هنرمند هستند. نه اینکه در هنر کنده‌کاری، در گلدوزی، من هم زن هم مرد همش هنرمند هستند. من از این خیلی فخر میکنم و خرسندم هستم. جوانان نه تنها در این استخوانه همزمان وابسته به هنر انتخاب نموده، در خانه نیز میتوانند دکان خود را تأسیس دهند و بهر پیشبرد زندگیشان فعالیت نمایند. هدف این استاد نیز همین است که نورسان و جوانان صاحبکش شوند و راه درست زندگی را پیشه کنند. چند سال قبل در مرکز دهکده خیستیورز ناحیه باباجان غفوروف چایخانه بزرگ ملی با نوترین دستاورد معماری جهانی بنیاد گردید. در بنیاد این عمارت بزرگ در پهلوی آن بیش از 120 نفر مردان و جوانان، 65 نفر بانوان و دخترکان تاجیک مشغول نقشکشی و کنده‌کاری بالای چوب بودند. گرچند این هنر قبلا خاص مردان بود، هم اکنون زنان نیز در روی چوب و تخته نقاشی میکنند. چطوری میبینید این نمونه زیبا مهنت دستی بانوان این منطقه است که خیلی ظریفانه ایجاد گردیده است و منبع درآمد زندگیشان از همین حساب است. و بانوان کنده‌کار جوان رستم ظهوروف که سالها اویلوی به شغل کنده‌کاری مشغولند هنر می‌آموزند. این هنری کنده‌کاری هنری اولادی میباشد. ما از پدرم و از بابایم آموختگی امسال با تشبث اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت من هنرهای سالی رشدی سیاحی و هنرهای ملی ما خیلی خرسند میباشیم که هنرمندان رو بسیار هنر رو برداشتن. ما از پشت این هنری کنده‌کاری من حیات و فعالیت خود به پیش بردیم. اینجا زنها و مردها آمده کار میکنن. دشوار است لیکن ما و حرکت کرده این کسب را آموخته ایستادیم و ما زنهای خانه‌نشین بودیم که در خانه بیکار می نشستیم و این هنر را آموختیم و معاشی خوب هم گرفته ایستادیم. آینده باز در همین جا کار کرده زندگیمان را پیش میبریم. به قول رستم برای زنها نخستین بار دست زدن به این هنر کمی مشکل تر است و بدتر از کوشش های پیوسته مرحله به مرحله دستانشان راست می شود و در کوتاه‌ترین فرصت دشواری را برطرف می کنند. من بعد کار را ماهرانه به کمک کسی مستقلانه انجام می دهند که حتی بعضا وقت شاید مردان از عهده آفریده چنین زیبایی که بانوان با دستان نازکشان ایجاد کردند برآمده نتوانند. زنها اول میبرند یک دو هفته میآموزند، اول گل کشی میکنند نقاشی، بعد سونی آهسته آهسته به کنده‌کاری میگذارند. مردها گلش کشی میکنند، زنها میبرند گل میشکفانند. این قوه در کار نیست و لکن ویش را نازکش را یاد میگیری خود از خود ثانی این و قوت را طلب نمی کند اگر نازکش را یاد گیری. دستانی من و زی باشند هم من این را توانستم که این کنده‌کاری را کنم. کسبی مردانه است لیکن همه کار را زنها کردند. ما هم حرکت کردیم. من میتوانیم در اینجا زیاده از 12 نفر زنها کار میکنند. ما از آنها کسب آموختیم. در برابر نقش و نگار در و پنجره ها و دیگر آلات روزگار، زنان خیستیورز دسته و بدنه گهواره ها را هم با طرح‌های گل و بوته های آرایشی و جانوران تهیه می کنند.
касби кандакорӣ то ёд гирифтен аст мушкил аст. Баъд ёд гирид мушкил надорад. одам ҳавасманд мешавад, бе ишқи ҳавас кор мекунад, ҷои нозукӣ надорад. Бо эҳтиёт кор кардакор агар бе иҷозати бригадир ҳастанд, ягон хатое кунанд, албатта вайрон мешавад тахта бо аз нав кардан кор. дар воқеъ масъули хуби кандакориро меҳмонони хориҷӣ низ хеле меписанданд. ҳунарҳои дасти мо то на балки дар ҷумҳурии Тоҷикистон то Германия рафтагӣ, то Қазоқистон, Россия, то Америка рафтагӣ ҳунарҳои мо. Бештар ба катои кандакорӣ, сандуқ, дар рӯи тирезақ бисёр не, масалан беседка, шпанг, айбони миллӣ мегӯям. Бисёртар ба ҳимо талаб шавқу равғи зиёд дорам. масъулин мегӯянд ният дорем ки дар назди коргоҳи хеш маркази таълимӣ таъсис диҳем ва духтарону писарони толибилмро ба таълиму омӯзиши ҳунарҳо фаро бигирем, зеро шумораи хоҳишмандони ҳунаромӯз хеле зиёд аст. дар шаҳри истарафшан диққати нахустини моро кандакори моҳир Мирзоилҳом Мирзокаломов ба худ ҷалб кард, ки бо як самимияти хос ба шогирдон ҳунари кандакориро меомӯхт. Номбурда аз соли 1976 дилбохтаи ин ҳунар буда, офаридаҳои ӯ ки бо заҳмати зиёди дастӣ омода гардидааст, дар бархе аз хонаводаҳо баръало ба мушоҳида мерасад. ҳамзамон ӯ ҳар сол теъдоди зиёди ҷавононро дар ин самт тарбия намуда, онҳоро воқеан ҳам соҳиби теғи кандакорӣ мекунад. фабрикаи ҳунарҳои мардуме ба кор бидаронда ҳамонҷа ба кандакорӣ, қошуқтарошӣ, ман ҳамин корҳои мизу курсиҳои миллӣ месохтем, ҳамин кор ки машғул будам. баъд аз солҳои 85 барои бохчаи бачагон, майдончаҳое ки бачаҳон дар назди биноҳо ҳаст, барои ҳаминҳо муҷассамаҳои афсонавӣ месохтанд. ҳамин кор ки машғул будам. шахс бояд бисёр кор кунад, да? Мисол ҳам ту кор кунӣ, 2 минут кор кунӣ, рафта вай кунӣ, намешавад. Барои ин нозукӣ ин касбро аз худ кардан, худата тамоми фикрата болои нақшда, болои ҳамун корат ба мондан дар кор ки нозукӣ ин касб аз худ шавад. ихла ҳам ту омада кора, ҳам ту як бор вай кунӣ, 5-10 минут кор кунӣ, ин кат намешавад. 1 соат, 2 соат худата маҷбур мекунӣ ки ин корро баъд ёд гирӣ. кандакори чирадаст Мирзоилҳом Мирзокаломов мегӯяд, қабл аз эҷод кардани асар дар рӯи чӯб, устои кандакор бо салиқаи чӯбтарошие ки дар он асари бадеӣ меофарад, бояд шинос бошад, то онро нахуст бо қалам рӯи тахтаи ҳамвор бирезад. маҳсулоти мо чӯби дарахт аст, чӯбе ки замони шоху барг ва мева дошт ва чун ба дасти ҳунарманд афтод, мунаққаш ва ба асари қобили мулоҳизаву таҳсин табдил меёбад. ин касб нозикиҳои зиёд дорад. барои ин беҳтар аз ҳама пештар масолеҳро нағз интихоб карда тонустанашон дар кор. масолеҳ бояд ки як сифати нағз дошта бошад, чӯбҳои хушкати кор карданашон дар кор. бояд барои корошон хушсифат биромадан асбобҳои нағз дар кор ки бачаҳо ҳамин аспаяш мешаванд, ҳамин асбобҳои тез кара истода, ҳамин асбобҳои нағз ки кор мекунанд. вақте ки кор мекунӣ, пеш аз кор кардан аввал дар чашма наменамуд, вақте ки кор мекунӣ, кор ки ба итмом мерасад, баъд мебинӣ зебогӣ ҳамун чиз баъд мебарод. ба ҳамон хотир вақте кор мекунӣ, аввали корӣ он қадар чашмат ба наменамуд ки мисол хушрӯ мебарод. вақте кор мекунӣ, кор ба итмом ки мерасад, баъд мефаҳмӣ ки ин чӣ қадар зебо будааст. ин ҳунари ниёгони мо бояд иро мо ҳамеша вай кунем, пеш барем ки чунки ин ҳунар ай ниёгони мо ба мо мерос мондааст. коришон ба 3 моҳ вақт талаб мекунад. 3 моҳ бояд ки инҳо меҳнат кунанд.
аз ҳам пеш барои дар як кандакорӣ кардан як нақш интихоб карданашон дар кор, нақша масъолияи тайёр бигузаронданашон дар кор, баъд ва зарб зада такбардор мекунанд, баъд ба шукфондан медароранд ки ин корҳои бисёри меҳнатталаб аст. барои ҳама накам аз 3 моҳ меҳнат карданашон дар кор. дар тӯри фаъолияти хеш ман наздик 10 сол шудааст ки коллеҷ амал мекунад. Садҳо шогирдон инҷоро хатм карданд ва аксарият барои давом додани таҳсил ба донишкадаҳои олӣ фаро гирифта шуданд ва қисмани онҳо дар хона бо соҳибкорӣ бо шуғли дӯстдоштаи худ машғуланд ва барои пеш бурдани ҳаёту зиндагии худ албатта кӯшиш карда истоданд ва албатта шогирдони зиёдро низ тарбия карда истоданд ки ин боиси ифтихори мо омӯзгорон ҳунармандон аст. бо таваҷҷуҳ ва ғамхории давлату ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ҷиҳати ҳифзи ҳунарҳои ниёгон аз ҷониби асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар кишвар солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ эълон гардид. Ин иқдом боис шуд ки дар баробари дигар ҳунарҳои ниёгонамон санъати кандакорӣ рушд намояд. Кандакорӣ санъати қадимаву хеле арзишманди миллати мо маҳсуб ёфта, дар он умеду орзу, холқу атвор ва зебопарастии халқи коҳанбунёди тоҷик инъикос гардидааст. дастгоҳ яке аз дастгоҳи навтарин замонавии ба ҳисоб меравад. имкониятҳои васеъ дорад. дар намуди 3D ба истлоҳ 3D кандакорӣ мекунад. қайд кардан зарур аст ки дастгоҳ дар ҳақиқатан мушкилии устоии имрӯзаро осон менамояд ва функсияҳои гуногун дорад. мо дар тӯли 2 сол дар курси аввал ва дар курси дуюм бахши 1 ва 2 ба хонандагон нишон медиҳем ва ёд медиҳем ки тавассути ин асбоб кадом амалҳоро ба анҷом расонидан мумкин аст. асбоб қайд кунем, боз як бор дигар агар қайд кунем, дастгоҳ барои маҳсулотое ки 10-20-30 дона як намуд маҳсулот вақте ки ба мо фармоиш медиҳанд, ҳамин маҳсулотро мебарад. ин барои кори усто бениҳоят сабукӣ зиёд меорад. пайдост ки ҳифзи ҳунарҳои ниёгон рисолати муҳим дар назди таърих маҳсуб меёбад. хушбахтона имрӯз санъати кандакорӣ дар ҷумҳурӣ рушд карда, ҳангоми шаҳрсозӣ, бунёд кардани иншооти нав истифода мешавад. кандакорӣ ки нави санъати ороишиву пардозгарӣ мебошад, тавассути кандану буридани чӯб, гаҷу гил ва устухон таърезӣ мешавад. нозукиҳои ин ҳунар ба донишомӯзон, завқмандони соҳаи мазкур ба таври бояду шояд омӯзонида мешавад. Thank you.